Manipur Board ki class 10 ki biology ki chapter number 17 da our environment hariba chapter asi ngasi akoi ki episode asida isida phazana mamutana muk nainarasi ko ahan bada koine environment hari sida isida kari no hai kanda akoi ki akoi basi bo koine environment haina ko wiya ba english ki wahai ni ko sa aduga environment si khange aduga ecosystem hai sina koi kari no hai kanda ecosystem hari si sagi environment sida isida leidoi ba system amani ko system sida isida kari kari yauguni biotic amadi abiotic components haiba ani si yaurakadoi ne ba term ani se biotic haibadi ngasai gi thawai pamba sing thawai panba jiba sing khasai gi ising manung da leiba tin kang tumit kang mayam ama leigre nga na chingba mayam ama leigre adagi land terrestrial oiba sanga adagi jiba pamba mayam ama leire natra siguma mayam se loina bak biotic components chingdoi ne ba mioi ba su yauna natra aduga abiotic components hairaga nga ngasai gi physical keno oiba sing se physical matters kumba oiba mayam akoi gi nungsit kumba ising kumba sunlight kumba sing asi abiotic components kaurakadoi ne bako aduga sigi biotic amadi abiotic components asigi marak sida interaction thokdoi ne ba ecosystem sida leidoi si natra masagi pambi sing asina sunlight sigi mateng na dagi ising amadi inorganic components sing asi sizinaraga energy sungdoi ni natra haibidi glucose sungdoi ni glucose si matang higher animals sing asina consume tawrakanda energy si transfer tawgidoi ne ba koina mamangi nutrition gi chapter da fazana nei na kibani ko siguma mayam se aduna ecosystem haibadi environmental laiba system ama aduda ji biotic amadi abiotic components ki interaction tawgadaba ko madubu koina ecosystem ko iba masigi definition se koina pibe yare ko aduna ecosystem se koina khangaba kan sida isda koina chapter sigi matung inadi atai terms mayam ama khangada woni for example food chain food web adigi atai mayam ama laigre adubu aina sagi masigi chapters de sida yamna maruina nakoi younger generation nakoina hauji hauji haura iba generation sing sida yamna gyan yam tahaningba yamna khanganingba khara hana discuss tauseba karamaina miyoiba sina ecosystem sida disrupt tauge koina ecosystem se karamaina tawga thugaige habese koi khangba darkar taeba akoina nakoi hauji class 10 kare exam tharani adigi mathang mainda matang chatkidoini natra adubu asagi koina environment tamba matamsida siguma term khara tamaga exam da khara sigumba se iraga ma khara phanga dum loisan giba adubu asagi manungda underlying message makoida akoida piriba chapter sing asina piriba message se koina absorb tawdeba aduga akoigi environment sida koina immediate environment sida koina kaino tawde apply tawde akoigi environment se kannaba honaba da koi sigumagi wakhan se thada badong tawe ko ai mi pumna maktabudi blame tawbudi natte ko adu thada badong na koi generally tawe base asigi matang sida koi hana yeng seba atai term sing du laktringe sida aduna disruptions of ecosystem sida koina yeng si masigi picture ahum si imphal manung dagi lawba picture ni ko masi ina internet ge ta lawthoga sizina bani se turen sida koina langthari ba pochai sing asi phatta haudi langthari ba adigi lambi mapa da koina paisalli ba phatta haudi mayam ma si mayam si koi human being koi mioi ba koina thohali bane ba mioi ba koina tawri ni ba si koi gi ecosystem se koina molhalli koina disrupt tawe ba kari gi tawri bano hai kanda mioi ba gi masing se sum hengale koi uncontrolled population growth set lai ba natra akoina hainidna mi amadi thia mena ade targadi mi asuk yam sum yam khala isi planning laitena mioi ba se sum hengal hali koina ko aduna hengal abani na mioi ba masing si mioi ba haisida bu selfish oiba human selfish oiba creature ni ko magi sagi nungai na bu hona bada mana waste mayam ma generate torokani family mana waste mayam produce torokani apik ba family mana produce to ba waste ka achau ba family mana produce to ba waste ka achau ba family dina produce to ba waste na masana dum henbam thoi natra aduna population si wang taragadi waste material si hengala ani aduna waste material si hengala ihmatik akoina manage tawdeba sungtau de manage tawde masi akoigi city da koi imphal manung da koi dum uraga leiba pot ne base yamna normal gi type da koina lambi mapan da phatta haudi ching dawna pairaga leiba si koina dum una dum usna de pumna ma ka se natra aduga sidaisida akoina uriba atai lamda leiba atai developed countries sing da leiba mokoi gi turen sing sina sugyamna nana leiraga adagi migi bazar sina sugyamna nana luna nana thambanga maga akoina ngamdrisi kari gino sine ba wahang si aina na koi sing sida khangang khalanningi si natra aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯈꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯦ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯟꯐꯤꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯝꯞ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯝꯞ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯝꯈꯤꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯇꯩ ꯃꯦꯇꯜꯁꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯩꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯗꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯩꯁꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯋꯦꯁꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯡ ꯅꯦꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯛꯈꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯇꯩ ꯏꯃꯦꯖꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯇꯩ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯈꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯂꯥꯛꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯩꯁꯜꯂꯤꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯔꯝꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯔꯅꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯊꯥꯗꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯟꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯨꯁꯤꯟ ꯃꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯟꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯃꯍꯤ ꯃꯆꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯐꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯪꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯃꯟꯂꯤ ꯎꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃꯨꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯪꯊꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯞꯄꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯂꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯊꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯐꯦꯛ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯏꯃꯦꯖ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯉꯥꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯉꯥꯁꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯞ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯒꯨꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯈꯤꯗꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯇꯨꯝꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯃꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯐꯥꯎ ꯗꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯐꯥꯎ ꯗꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯄ ꯁꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯆꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯦꯖꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ
khara handahangadage masigi waste si ngasigi plastic sing asi karamain toraga handahangadage habase koina madusu khangbam thoebako aduna waste sorting se masigi system si masi already ngasagi developed countries sing European countries sing chakho chakho labalam adagi like so hairaba miyoi sing natra masagi magi kano se citizens sing asi bhap taraba sing asi makoi sing sina sumaina taweba waste sorting tawiko koi gi imung sing sida koi gi imung sing sida koina produce of waste materials si hana sort tawa phajana ko sagi plastic ina plastic ki adagi tumbangam daba metal sing na metal gi natra adagi che gi paper na paper gi adagi tumbangam ba hinjang na pi sing langtho su ya ba hinjang na pi sing na topa amain to duna waste sorting tawre adagi collect tawre aduga ngasagi government gi moi gi keno agency sing sina adagi community gi agency sing sina laga mu collect taw khidoini aduga pura kanda recycle taw ya ba pot sing na recycle taw birani aduga langthok pa ya ba pot sing na langtho ni main taw weba si akoi manipur dasu leitaba nate akoi municipality adu da mayam ama loin leiri ngakani india government ki su mathang mathang loin leiri ngakani adubu moi dongna mayam na atai tai developed countries sing da tawriba success sumaina tawba khoi ngamde ba khoina masi ngamdri se kari gino hai kanda khoi mi si su yaman gi ba ko aduga mi si su yaman gi bani na asagi waste ki kano si produce to gi chang si su yamna yam ba ko asigumba gi problem su mayam ama leiba se khoi khangbam thoe natra sa ana waste management si yamna darkar oba yamna maru oba poni aduna na khoi gi imung the produce tor pa waste si krai da sathi ge have se noi nong da khandara ga tang yengoba na ko bazar dagi porak pa dagi any khoi gi imung manung gi mai pa na porak pa pochai sing asi yomak pa plastic sing asi masi krai da sathi ge have se tang khalaga yengu khara mana mai thado omba yai khara mana turen lang dharam ba yai khara mana krai drum de dum chalam doini masi langthom taragadi masi adum matam kuina adum leiradabani environment dai da adagi mai thado e adagi tholak pa mai khu duna sagi pollute amuk tawru doine ba aduna yam lu gre natra sigum mayam se luna nana leiba yam lui ba natra aduna masi koi fazana manage tawba ngamnana ba masi practice khara tawrakanda asai tandabida ko koina selfish kitang oidabida mayam se koi imung kitang nan manataba mapan sisu nan na ba hona ba matamda koina pingna sagi step macha 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 tawba yai madu sing adu muk discuss tawsi aduga sisina one of the major steps oirani ba ko aduga recycle tawduni ngasai khongut kiba plastic mayam asi natra recycle tawna bo honarakani aduga plastic se recycle tawraga atopa product amuk sarak pa yai asumain tawduna mathang mathang ngasai waste management tawba yai ba ana recycling gumba tawbasi khoi manipur da gumba dadi yamna kaisu yam pakna udre ko sigumba si aduna sigumba si udrabnina plastic gumba se manage tawba yam warabnina plastic se khara sizna ba handa ba tare du tardi natra plastic si alternative atai atai khoi naturally sagi biodegradable oiba pochai khara sizna bi batare adoi taragadi adumain tawduna khara sagi plastic sina bagi chang si handa ba yai ba khudam oina sigi eco friendly material sing ase ko sizna ba yai natra degi plastic bottle sagi disposable oiba cup kumba bottle gumba sigumba sing ase sizna ba si handa ga do ne ba koina usop kumba taw matamda koina thaina steel gi glass wire ga tawi natra madu adum continue taw ga ne ba ko madu yam phaba poni aduga haujikan di chanabi gi matungina plastic ki bottle sing asina replace taw kre natra plastic ki bottle sing adudi langthok ka doi ne ba disposable plastic ki plates nei madu sina roi daw bani aduga koina adugi mahutta koi atopa disposable biodegradable oiba sigumba unana saba sing si sina ba yai adagi kon pheng bada sina riba koi ki plastic ki tak na ba adagi steel wool na chingba mayam du sina ba gi mahutta koi yena khada dum hauduna leiba kaino ne ba se koi sebot masing se dum sina ba yai ba se European countries daga si yam tang yole makak amada si sagi 5-6 euros piri ne ba se adu paisa da koi ki paisa da on thodi masil pa chahum chamri ga piri ne ba makak si dai sida natra adagi sigi hinjang na pi leibada bu haira su sigi natural fiber na saba bag kumba sigi kumba sida pura sudum loin yai ba adagi si straw plastic ki straw sina bagi mahutta adagi plastic ki si fork kumba knife kumba sina bagi mahutta si asagi wana saba straw ka si sina ba yai ba adagi ko emaro ina bicycle sina ba da kari makai ba lai ponte bicycle sina ko ji class 10 kare natra asagi gari masagi demand yam tawramgani adubu nokoina khangdobudi bicycle sisina one of the best solutions neba sisina hakchang su phandoini dagi environment su yamna friendly oidoini any developed countries sing da European countries kumba American countries kumba di
bicycle gumba sinabasi angang dagi hongna ahan adagi pakhang laisabi adagi thabak chau chau tawbasing even prime minister president babu sinari ne plastic ka saigi kano se bicycle se aduna sigumbagi mentality se kitang change tawma darkar tai ba aduna sigumbagi kitang eco friendly oba material sing se sinari hai kanda plastic ki product sing asi sinaba handaba yai ba maruina khoi gi lamdadi saigi plastic kumba manage toba wabalam sing sidadi khoina sigumba si sinaba yai ba hana already manipur da yam sinaba saigi adum sinare khoi kon feng bada khoi ut kumba sinaba yawi thaina chanaram ba sing adu yamna keno to bangak tane ba yamna marui ba environmental friendly ba mayam adu khoina promote amuk taw godo bane ba masi ma adudi chapter si gi maroi ba term sing da la asi mayam asi khangabani na nei narabani na masi koi kok ta phasana hanjala si ko aduga food chain si kari no ha kanda diagram si yeng si ko natures de sida lairiba jiba pamba sing asi ecosystems da lairiba jiba pamba sing asi amana loin chana doini ba natra sigi example si aham bas de pambi si de mana energy produce tore ko glucose nung mayam ma songe aduga grasshopper na chaba ya atai de tin jing na chaba su ya ko sagi pambi chaba tin jing lai natra adagi sigi tin sing asi hangoi na muk chaba ya hangoi se mu sagi snake sagi lin jing na muk chaba ya ba aduma in tawda na sagi natures de sida energy made nutrients si sagi jiba pamba amada gina jiba pamba amada transfer tawi chaba si de chaba haiba si de natra adubu masi jibo koina food chain kawi ba food chain is a linear sequence of organisms through which nutrient and energy pass when one organism eats another. Amana chaba matamda asagi nutrients si amada pass tawba. Amana chaba matamda amuk nutrients amada um pass tawkiba. Aduga sigi mayai ge examples is lichen hariba asagi natraga plants asagi isangumba natraga plants kumba sigi sa sina chare makoi se herbivorous chingani herbivorous se muk chariba asagi wolf kumba si carnivorous sing sina muk chadoini ba duna energy si transfer to bi hiba adagi ising manungda leiba phytoplankton mayam ama lei phytoplankton si asagi mokoi bu chaba khazing gumba macha macha adagi daphnia adagi si cyclops gumba macha macha tin ka mayam se zooplankton karani zooplankton sina chadoini daga zooplankton se muk mathang amu asagi fishes macha macha sing sina muk chadoini smai sina mathang cha ki bi yai ba dumai tawduna energy si transfer tawe ba asagi ecosystem sigi manung si deida aduna masai madugi linear sequence of organism do madu koina food chain ena ko bwane food web haisna kaino kana adugumba linear sequences mayam du asagi nature da mayam ama punjalaga amaga interconnection to bayaiba madu koina food web haina ko duini natra food web si more practical oi ko nature da koina udoini sam na haira bada ngasagi food web si example si lower gang si ko sa berry si green flies na chani green fly si ladybird na chani digi dragonfly na chani dra matang sumaina food chain ma chat khibe si food chain si sa aduga si food chain si connection marak si da interconnection ma pire ba sa uchek sina si ladybird beetle se chab matam da adu main tawduna nature di food chain mayam si interconnect tawrak pa yai ba aduna makoi sing dugi apun ba saktam du koina food web aina ko one yam live poni food chain amadi food web haise aduna ngasai gi akoi nature da koi situation num khanda ba yare ba sigi food chain amadi food web sida ama eliminate tabu matam da kayam atopa da kairak da ge haibasi koina dum khanjan ba yare ba sida sigi tim sigi uchek si lautho ba sigi uchek si lautho ko matam da sagi ecosystem sida disrupt tabu yare ba yam kahen ba yare ba beetle si chabi na ba sagi laitaba yai beetle si chaba sagi uchek sina chaba chaga da usu koina uchek si lauthokhradi beetle sigi masing hen hengalak pa yai adu main tawduna sagi nature si da balance tawraga leiduini sagi food web si da madu koi human being na disrupt taw taragadi madugi system du thugai ba yai ba natra aduma leire adagi mathang da trophic level haiba ma thole trophic level high taragadi masagi koina haire food chain sigi marak sida sagi energy se pass taw doini natra energy se pass taw doini quite first the main source of energy is sagi sunlight sagi grass sagi pambi boy ro atai pambi sing sina loina sunlight sigi mateng sinaraga atai inorganic components mayama sagi minerals kumba ising gumba mayam sinare harakanda mokoi sing sina producer oira ka doine moina glucose sung doine koina nutrition da tamgi bado
nutrition tam gi da glucose sungam matung da madugi glucose store tawrani moi gi body sida asagi plant body sida aduga mathang atai te organism sing sina plant se charani aduga asagi glucose amuk transfer tawbirani adumain tawdana energy si asagi inorganic components ta sarakhiba inorganic components sing digi lotion giba energy du mathang transfer taw gidoine ba adu bu koina adu mayam du koina consumers haina korpa yae ana pambi sing asidi makoina directly produce tawrabanina makoisi autotrophs ko makoisi autotrophs singani aduga makoina energy se directly sungabanina makoisi producer kaure producer sibu ahan ba directly chari ba kangu singbu primary consumers kaure primary consumers akoigi herbivorous animals sing asi insects poiro ate higher animals poiro aduga primary consumers sibu muk chari bu kangu singsina secondary consumer kaura ani secondary consumer sing asi sida utin ama utle ko stage da ate uchek oibe yai adegi hangoi bu oibe yai natra secondary consumer oirani aduga secondary consumer sing asi bu chari bu kangu singsibu tertiary consumer kaura ani almain to mathang chatkidoine natra adunda adugi level do madugi level sing do amamam do koina trophic levels saina ko one and the trophic levels tikari no the various levels or the steps in a food chain through which food energy passes hai do ne madu ngasai exam da definition gumba hangak taragadi ana khudam sing ase pira ga phajana ma chakhaina dum ibiba ko gyan taraga loire natra mathangda scavengers haiba mathole scavengers hai koina trophic level si ngasai consumer sing asi loina koina food chain amadi food web kumba yek pada koina food chain maroina food chain yek pasida koina ut inatra producer primary consumer secondary consumer tertiary consumer mathang chakhibasu yai sai quaternary kaina su lakpa yai adu bunoi syllabus ade pande ko aduga scavengers haibam su thoeba scavengers haiba kangu singsina mayam si saigi mokoi na chadoi si kanana dead and decomposing animal bodies ta charakadoi kudam hare vulture kudam oina hyena laire adegi quack laire ko adegi sigum mayam si adegi mokoi si scavengers chingdoini aduga scavengers sigi makhalama haragana decomposer sing sisu chingbe saigi fungi gumba bacteria gumba mokoi singsina kedoni asiba mayam se amuk loina inorganic material that decompose tawge inorganic materials amuk convert tawbi gidone ba last adumain tawduna energy sige cycle si asagi ecosystem si sida sumaina sagi cycle si leiba sinida scavenger si kaino khangani aduga scavenger sigi marakta decomposer sing si so koina makoi sing sigi function sing so hafet ge ningjangani ko mathangda syllabus ki matungina ozone depletion saiba matammi koigi earth si koi prithvi si magi akoi beda yomjali ba si atmosphere ni have si no geography de so dum tamnan laire natra atmosphere si layer mayam ama khaido lay layers mayam ama troposphere stratosphere mathang laigre aduga troposphere ga stratosphere gi marak si da ozone go ba layer ma laiba ozone go ba layer si ozone sina tawri si kaino hakanda masagi moina uv light se sunlight si sida radiation ma yauri ni ko sun sida yauri ba numit sina thaktorak pa numit sina kapthor pa rays sida radiation ma yauri madoi da yamna harmful oiba ultraviolet radiation hai ba si masagi ozone sina koi keno ngakthoe ba koi sai prithvi sida york pa sidagi moina thaktok pani khangde chupchen bani khangde tawraga sagi uv sagi ultraviolet radiation sagi type c se ko sagi maru ina khoi de yamna harmful oiba radiation si ngakthoe ba ko si changhalakte ba sini da sagi ozone sigi function se mana filter tawe hena so haibe yare natra adu main tawre sumaina protect tawre aduga ozone si ke dauba ozone se deplete tawre ba sisu ozone se mangdharak pa yai ozone si padhar aga horak pa yai ba sigi atmosphere se lei ba blanket se sagi magi atmosphere se yomjali ba layer si horak pa yai ba masi kamain tawbuno haibe ti yeng si ko sagi akoi gi earth ke atmosphere da koi sagi oxygen si yaure se koi khange natra oxygen si sagi uv light sagi uv radiation sigi matung ina uv radiation sina phudaba matamda oxygen si kaidhar ani oxygen si yaur si oxygen atom ani ni oxygen atom ani si amamam da kaidhaba yai ko aduga kaidhara kanda sagi oxygen atom amaga amuk oxygen sagi O2 siga amuk combine tawra kanda uv si thadara kanda uv sina amuk yaira kanda O3 hariba ozone se form tawba yai ozone se amuk uv na amuk no tawra kanda o single atom ga adagi o ngasagi di atom O2 siga mu main toraga
kaidaba yai ba admai to si continuous cycle ama oina laidoi ba atmosphere sida continuous cycle ama oina laira kanda oxygen ga asagi ozone ga asagi sumain to dana ozone gi layer si form torga laijadoi ne ba sigi laijaba naturally laijaba asagi cycle si masi miyoi bana muk disrupt tawdoi ne masi miyoi bana kamaina disrupt tawi have matamda akoina synthetic oiba ko synthetic oiba chemicals khra akoina sebe chlorofluorocarbon size थाइना मसी हा सेम बहरक मतन मसी हार्मफुल ओइदे काइना हाना मयाम सिना खलमे अदुगा कोना सुम यें काना मसी याम हार्मफुल ओइबा ओइलेरम दुइनि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइसे सगी क्लोरीन यावबा फ्लोरीन यावबा कार्बन सिगुम मयाम से कोइना सारकदोइनि मियोबसिना मसीगी कैनोसिना केमिकल्सना रिएक्ट तौरे हार कांदा ओजोन सी लेयर सी डिप्लीट तौबको माइन तौरका तौरकदोइनि अदुना ngसागी सिगी सागी मैप सिदा येंग मतंदा सि ब्लू सिदा होल अमा लेरिसि si blue si the whole ama lai si ozone gi hole du neba ana ozone sina hole ama lai taraga di ngasagi layer si ho taraga di uv radiation si prithvi si dai se yora ani aduga akoi gi unsada tabam tamda masijina yamna sagi pharak taba akoi da effect piraka doi neba natra aduna chlorofluorocarbon si magi source si akoina synthetic oiba akoina produce to bani haira mi oiba na masi kari kari di phange habdo hana hapet yeng si ko sigi pochai sing asida ista chlorofluorocarbon si yawbo thengna gani ba koina natra refrigerator ko adagi koigi spray gumba adagi fire extinguisher gumba adagi sigi ac gumba natra adagi carbon foam gumba si koigi packaging materials koina sari ba sing si adagi sigi foams aerosol adagi sigumba foams mayam si sigumba sida yawe ba sigi kasagi chlorofluorocarbon sing asi makoina kona produce tor pa ya sigi keno si aduna sinida koi miyuibna semba koi synthetic oiba pochai sing sida yauriba sing asina ozone si da react tora kanda ozone layer si deplete tawhun ba yaiba aduna end message ti kari no haiba matamda koina sigumba pochai sing asi yariba makai sizna dana ba hona ba tabane adunida mathangda ozone sina deplete tor matung da sa uv radiation sina khoi gi hakchang da khoi gi skin da thara akanda khoi skin da yora akanda tawdoi si skin burning thok toini natra si unsa je kuron huri si koina kuron huba kaina ga tawri si nungsa sida sum yeira kanda na sun burning gumba tarak toini digi wrinkle gumba tarak pagumba digi skin cancer gumba narak pa ya digi mit cataract gumba tarak pa ya ko mit ngogdong pakpa kaina hai ngogdong pakpa ra kam hai bane cataract si natra dumaina siguma mayam ama result mayam ama tholakpa yai ba akoina ozone si depleter ko matamda aduna mayam siam lu gre natra aduna akoina lu na na leiba adagi ecosystem kanba eco friendly oibana chingba mayam si honaba ma darkar tai akoina mayam sina contribute to ba darkar tai akoina tandaba selfish kitang oidaba aduna mayam si honamina kanda saigi punna hingmina bagi mong ama akoina urakadoi aduna loirakpada environmentally friendly oiba si koina wind power sina ba yai degi solar power sina ba yai atai environmental friendly oiba pochai mayam ma sina ba yai adumain tawraga koina waste material si handa ba yai natra adunida aduga chapter sigi matung ina na koina exam da maru oiba term sing adu khara khangbirani adubu term sing du natana atai yamna maru oiba message mayam adu koina khangma ma darkar tai madu koina masidai sida khara khangi haina koina keno tawrasi ko aduga madugi message environmentally friendly oisi habisigi message siga loina na koi masigi chapter si matang sida loiselasi ko thank you very much for listening and happy studying ko